tubali mukufwa ene wakisa kibimpya aba omulanga Kamala aye Brandon aba aliko ne kabulunti kasinga n'abali nakati maybe bakali ako kitono David Isabye by the way abaire abulina bulungi wairenga mu namba yamaze era yokwira mu kyalo abalambalira ngo wekyalo kyeno sotofota member wa parliament ubundi abaire wali omu yena nga amatano oli kumubona n'omutwe tigwetaaga n'amakanso oba nani okumuwa mweneke aliboneka bukalamu anti oyairayo abo baboneka bukalamu okusinga bane babayinuka inumeere yali obembikoda soka asola aye nga ekyokuba nti balina okuyambibwa iwe ekibona nga kyetaagisa era batukolera kyeyino omuntu kyayinza osinza tamana batufeyo kuuku kikyene kye batukolera buti bona abasasula n'oba nikooba waayo buli mwezi odakuwalizibwa okuba nikyobatuma ekijja mu kyoba waayo omuntu yali member wa parliament nga Brandon Ngono with due respect abantu beekagoma tindi basoga bwe baafula titi lundi baniza naye nakuba eyambula kuba kunamira Brandon weyali alikwakira woteekwa okoti buti tumubande bwe bamusuulira. Now do you expect this young man kasinga Brandon emyaka oba ki oli kumusuubira gweta musaayi muto ajja abe mukyala awummulira eyo kaza kyakola president bw'atuyamba kuba nakyamuwa abaza kyakola his employability omuntu okumuwa omulimu osobola okutya ku NBS no ya member wa parliament kyajakola oba asome n'amufuga ati how do you invite what omugoba oti yesa wano yakaluwagwa by Brandon mukoziwo. So we must find a way of okubona nga abantu tunawe tubatta twayongera okuba kitubafuna because as of today Brandon understands parliament more than MP abakajayi and he will be so for the next 2 years. Abaliyo nga abategera okusinga abaliyo wanaweza emyaka emeka ebi ate bonundi bana abakatambuza kwebi kabiri bayidango ojokuta tibali kwenda kubona ali wali kuuliza bunize the westerners bana ife bali mu west batuyambye kuwasonga bakitegeera otafire still in parliament kazo bali kulira ati Brandon yafutama dina sasa left on their room gesa abagobi abantu abalonzi ba Uganda esaawe eno balowooza ati member wa parliament agwire tiri kwenda okiremu ndi kwenda bakiremu njakuwa abakubi b'amasimu basatu bonka mbabuuze ekibuuzo ekyo ku member wa parliament agwire okuva kwasokerwako mpaka kwasembayo